svima ljudi! Danas ću da vam pokažem 5 najboljih igrica po mom izboru. Krećemo. Prva igrica je Counter Strike 1.6. Tu igricu svi znate i ja sam je snimao na svom kanalu. Pa idemo dalje. Nije puno zahtjevna. Need for Speed Deluxe Education. Valjda se tako zove. Igrica, to se trka, buđite kola, vozate se po gradu i tako. I kupijate nova kola. Ni ona ne zauzima puno. Idemo dalje. I ovo je najbolja, možda i dobro. Treća po redu igrica je Neighbor for Hell. Komšija iz pakla, bude komšija, kako ih već ko zove. Tu imate ovaj komšija, postavlja zamke ovom komšije i tu igrate i prelazite nivoe misije. Ima i jedan, i prvi dio i drugi dio. I Far Cry. Ta igrica je možda malo, stvarno jeste malo veća, možda od 2 GB, ja mislim, ali dobro. I tu imate, vi ste neki čovjek, idete, rešavate misije, ubijate, stvarno rešavate misije, pardon, samo ubijate se, to je kao u ratu. Ima još ova jedna zadnja, Subway Surfers. To imate ovo malo dijete je šaralo nešto po nekom vozu, ova dvojica ker, pas i ovaj policajac ga ganja i vi imate tu neke vozove, prepreke, pare da uzimate, imate mnogo tu ovih, kako se zove, likova, da kupujete i tako. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!